mutoya cyane w'umunya Cote d'Ivoire banamubonye cyane mu gikombe cy'isi ku myaka ya 19 kuko avutse kuri 14 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2006. uyu musore mu gikombe cy'isi cy'imikino ine nta gitego yigeze atsinda, yatanze assist imwe, ariko ugiye kureba mu mwaka ushize mu ikipe ya Leipzig ni umwe mu basore navuga ngo bitwaye neza kuko mu mikino 33 yakiye muri shampiyona y'Abadage yatsinze ibitego 12 atanga assist 8, ukuvuga ngo n'uruhare rw'ibitego 20 mu mikino 33 yakinye muri shampiyona. Hanyuma muri DFB Pokal yakinye imikino 3 atsinda igitego kimwe anatanga assist imwe, wateranye imikino yose ubwo ni imikino 36 yatsinze ibitego 13 atanga assist 9, uruhare rw'ibitego 22 mu ikipe ya Leipzig umwaka ushize. Numwe mu basore navuga ngo bafite skills ku kirenge, umusore ushobora kuba yacenga, umusore wihuta ukina ku ruhande asatira. Ku myaka ye birahura na price tag kuko ni umusore ufite ahazaza, ubona ko abantu benshi bamubona nk'umwe mu bakinyi bagomba kuzayobora umugabane wa Afrika mu gihe kiri imbere, kuko tugize era ya Mohamed Salah na Sadio Mane basa nkaho ari bo bakinyi bayobora umugabane wa Afrika, ubwo bari baje basimbura igihe cya Yaya Touré n'igihe cya Samuel Eto'o ndetse na Didier Drogba. Ariko hano ku mugabane wa Afrika dusanga twongeye kubona undi mukinyi ushobora kuba azayobora umugabane wa Afrika agatwara ibendera ry'umugabane mu bijyanye no kwitwara neza ku mugabane Burayi. Arsenal yamuvuzweho, ariko Arsenal ikigaragara ntabwo ishaka gutanga amafaranga menshi, kuko iriza kubira ikipe yatanga amafaranga menshi yari bube yaragiye kuri Morgan Rogers, kuko Morgan Rogers yari yeremereye Arteta ko ya joining ikipe ya Arsenal, ariko bavuze miliyoni 100 arataruka, bahita bajya kuri Tizoris baguze amafaranga make cyane, birangira yigiye mu ikipe ya Chelsea. No kuri Yan Diomande igiciro ni kimwe mu bintu byakuyemo ikipe ya Arsenal. Hanyuma ku ikipe ya Paris Saint-Germain nayo igasanga ari ikipe yagenze gake, kuko ntiramenya hazaza ha Bradley Barcola niba azasohoka niba azongera amasezerano, bakanareba ko none bafite abawinga benshi, bafite Bradley Barcola, bafite Desire Doué, bafite Kivisha Kvaratskhelia, bagurishije nibyo uyu Goncalo Ramos bakeneye umusimbure bari kuri Ferran Torres, bagasanga aho babigenzemo gake bitewe nuko baracyafite abawinga benshi nabo ba Dembele baracyahari, hanyuma basanga aho bagenze gake. Ariko ku ikipe Real Madrid tubirebye neza, Real Madrid imaze imyaka idafite umukinnyi ukina ku ruhande rw'iburyo kuva bahaguze Hazard, bisa nkaho bitagenze neza mu mikino itandukanye. Twibuka neza hari igihe Fede Valverde yajyaga ahengerwa nko muri Champions League batwaye batsinze Liverpool 22 yakinaga ku ruhande rw'iburyo. Hari igihe cyabaye badakina bakeneye umuwinga, kuko hari igihe bakinaga 4-4-2 Diamond, ugasanga Jude Bellingham ari inyuma ya Vini na Rodrigo, ugasanga Rodrigo nibyo ahengamiye ku ruhande rw'iburyo atari umuwinga wa nyawe. Ariko mu mikino bashaka kuzana muri nyuma babwiye ko bazakina system ya 4-2-3-1, bize ngo hari umukinnyi ngomba kuba ari ku ruhande rw'iburyo kandi muzima. Bagiye ku isoko rya Olise Bayern ihagurukira muri miliyoni 220, basanga aho bari kubigendamo gake, babona ko bishobora kuba byagorana. Hanyuma Yan Diomande nibyo Leipzig miliyoni 100 iri kuvuga ko itazishaka, ariko abamwegera bakaba ko bazamutse akajya mu 120, ekipe ya Leipzig ishobora kuba yamutanga. Ikindi ni mutoya ku myaka ya 19, aracyafite igihe gihagije, bavuga ko umwana adahomba, ashobora kuba yaza muri wenda muri Real ntibikunde, bakaba bamutiza akaba yajya hana kongera akagaruka bakazamugaranya. Igihari Real Madrid irimo iratekereza umukinnyi yakinisha ku ruhande rw'iburyo, ntabwo ishaka kwiperimeta kujya muri shampiyona none idafite umuwinga wo kuri 7 nkuko yujuje Vinicius na Mbappe bakina ku ruhande rw'ibumoso. ni Yan Diomande byagenze gahoro muri Paris Saint-Germain. Real Madrid nayo yinjiye muri deal kuri miliyoni 100 ku munsi w'ejo. Arsenal nayo yari yavuzwe muri iyi deal ko ishobora kuyinjiramo, ariko birumvikana neza cyane Real Madrid yatangiye gukomanga noneho operation zero cost ntabwo ikiriho. Ubu ni igishoboka. Ikintu cyonyine bamaze kubona Real Madrid, kuko nori ya Riquelme wa challenge mu matora yavuga ko iyi operation zero cost ari gutuma ikipe ya Brandi yabijya hasi, bitewe nuko gutegereza umukinnyi ngo uzamuzana ku mafaranga make bituma uzana umukinnyi utari karite wifuzaga. Ugiye kureba nibyo ino mwaka basinyishije abakinnyi, ariko Real Madrid yasinyishije abakinnyi mu mafaranga yakuye mu bakinnyi muri academy, kuko wamaze kwinjira ni Ibrahim binjije Bernardo Silva wazi ubuntu, binjiza Ibrahima Konate wazi ubuntu, baguze kukurira kuri 52 z'amayero, ariko bari bakire miliyoni 60, bagurishije Nico Pass muri equipe ya Como, kuko bari baramutije muri Como afite buyback clause ya miliyoni 9 z'amapaundi. Baranje barongera baramugura, bahita bamugurisha Como miliyoni 60. Niko business y'umupira ikora.
bakiriye miliyoni 20 kuri Victor Munoze kuko bari bafitemo kimwe cya kabiri kuri selling kuri reselling value bakiraho miliyoni 20. hari n'abandi bana bo bari baratije muri za Elche n'andi ma equipe matoya babonye amafaranga bamaze gutanga ku isoko nta n'igiceri cy'icumi kigeze kiva kuri konti ya Real Madrid babagurishije make bari bagurishije bagiye batije bakaba bavuga ko biteguye gushora amafaranga ku isoko kuko bamaze imyaka 2 badatwara igikombe barifuza kongera kugarura brand yabo no kongera kugarura cya gitinyiro cya Real Madrid. Niyo mpamvu ubona ko biteguye gushora amafaranga ku isoko bari ku isoko rya Rodri nawe ushobora kuzatwara hagati ya 50 na 60. bakeneye kandi no kugura umukinnyi ukina ku ruhande rw'iburyo kuko mu kimwe mu bintu bazaniye Mourinho no kumuha amasezerano y'igihe kigufi no gutsinda byihuse quick fix ubona resultats zongera zikagarura brand ya Real kuko bamaze iminsi basuzugurwa n'umukeba Barcelona. Ni ekipe ya Real Madrid muri politike yayo kugura abakinnyi muri uyu mwaka ndetse Jose Mourinho nimugoroba yarakinnye match yabo ya mbere ya pre-season baranayitsinda. Jose Mourinho rero birumvikana ngira ngo ariko iyi transfer nubwo turimo turayisozaho ya Yan Diomande na Paris Saint-Germain na Real Madrid byarenze ubwo Jose Mourinho ndetse na Luis Enrique barimo barabashyira ku ifoto imwe umwe akurura ibumoso ndakurura iburyo ariko igihari Samir ngira ngo izina na legacy y'amakipe yani naza gukonta bishobora kuza gutuma Paris Saint-Germain none igorwa cyane ko hajemo ikipe y'ikigugu kandi y'amateka. Urumva ikintu kimwe kirebwaho ni ibintu bibiri. Real Madrid iyo igeze ku mukino w'umunyafrika abanyafrika benshi usanga Real Madrid ari equipe bakunda kuko yahaye ikaza abirabura igihe kinini abirabura bagiye bakira muri no equipe usanga abantu benshi baragiye bayikunda ikindi na legacy ikindi kuri avantage z'umukinnyi nje mbona Yani Diomande nk'umukinnyi wajya agiye kubanzamo muri Real protocol imeze muri Paris Saint-Germain ku ruhande rw'iburyo rwa Paris Saint-Germain baracyafite Kivica Kvaratskhelia ni umukinnyi utavuga ngo nje kwicaza kandi nuriye kureba mu mikinire ya Paris Saint-Germain Bradley Barcola nawe ni umukinnyi ukina impande zombi bitewe naho bashaka kumusimbuza kuko no wa mukinnyi badashyira kuri bench ubuzima bwose bavuga ngo ni umukinnyi kuko ushobora gusanga Bradley Barcola byitwa akina nk'umukinnyi w'umusimbura ariko ugasanga afite imikino 40 muri saison yagiye akandagira mu kibuga. Mbona umwanya wa Yani Diomande wabo hari muri Real Madrid uri secured kuruta ukuntu byabimeze muri Paris Saint-Germain. Kubajyanama ba Yani Diomande mbona bahitamo Real Madrid kuruta ukuntu batekereza muri championnat mu France. Ikindi Real Madrid mu myubakire yayo no kugaruka mbona ari equipe no muri championnat Espagne mu mikino ya Yani Diomande yabagiye gukina muri championnat ikomeye icyambere kuruta ukuntu yabagiye guhangana muri championnat y'Abafaransa vuga ngo ni ifi iri koga mu nyanja kuko ntabwo arimo ihangana nk'irimeze nk'iri muri Espagne. Ikindi muri systeme y'imikino mbona championnat ya Espagne yaryohera cyane Yani Diomande kuruta ukuntu byabimeze muri championnat y'Abafaransa. Ikindi n'uburyo bwo gucuruza kuzamura izina ry'umukinnyi kuko uri muri Real Madrid igikorwa wakoreye muri Real Madrid kiravugwa cyane ku isi ndetse kikaba cyanagwa n'agaciro kuruta ukuntu wagikora muri Paris Saint-Germain. Ubwo nuko bimeze cyane ntabwo birangiye ibya transfer ngira ngo Denzel Dumfries nawe twibagiye ko yinjiyemo nawe yarinjiye miliyoni 20 hanyuma Marc Cucurella miliyoni 55 Konate Ibrahima ndetse na Bernardo Silva bose bakaba barinjiye binjiriye ubuntu ubwo birumvikana bahita bashobora miliyoni 100 bakazana umukinnyi mu winga nawe akaza n'indi nyongera nziza cyane. Real Madrid ibonye mu winga ikaba yanaguze n'umukaseri uri ku rwego rwa Rodri kuko Real Madrid ngiri tayari kwakira umuntu wazana amafaranga meza kuri Chouameni ikaba yamugurisha ibonye Rodri ikaba ifite na Bernardo Silva yabigaruye mediane ya Man City. Jude Bellingham ngo bafite gahunda yo kumukinisha nkuko yakiye mu ikipe y'igihugu bwongereza free roll muri ya gahunda ya 4-2-3 kuko barashaka gukina 4 abadefenseri 4 azahitamo hagati ya Ibrahima Konate ba Eder Militao ba Rudiger nabande kuri 2 yahaguze umuntu aho hasanga Denzel yaje asanga Trent kuri 3 Marc Cucurella performance mu gikombe cy'isi twaramubonye ariko nanone Alvaro Carreras yarasanzwe nawe ahari yakinye umwaka ubushize ntibyakunda nganagira na carte de discipline kwako yigeze kujya kurara mu kabari ashwana na ba Xabi Alonso kongeraho ko nanone ntibaragurisha ba Ferland nabandi ariko sibye ko mbona kubona umwanya bizanamugora hagati mu kibuga afite Rodri ushaka kuba yatanga performance ngiyo yakoze mu gikombe cy'isiko Rodri abaye ari muzima akina bitandukanye n'umuntu uzana stabilité muri mediane ya equipe
uramutse ufite na Bernardo Silva uyobora umukino ujyana imipira imbere, ufite na Jude Bellingham, ufite Ofrilo nawe wakongera umusaruro mu gutsinda ibitego, ufite Vini waba wemeye kongera amasezerano, wazanye umukinnyi wo kuri 7. Nekereza ko Mbappe yaba afite abaseriveri noneho beza nk'uko bimeze muri equipe de France. Kuko muri equipe de France abafite Olise, afite na Dembele bamuseriva imipira imbere, bitandukanye nuko byari bimeze muri Real. Usanga Vini yiharira, ugasanga Mediane ntikora, ugasanga ibitego byinshi yatsinze, assist yabonye umwaka ukiza inyinshi zava kwa Arda Güler. Mu gihe Arda Güler yabaga ari mu kibuga, Mbappe yabonaga umuseriva, ariko yaba atari mu kibuga kuko Jude Bellingham nawe atari umukreateri mwiza, ubwo nawe aba ashaka igitego bikagorana ko yabona imipira, ugasanga ibitego bye biragabanyutse. Nekereza ko babonye umumediateri muzima, banaguza umuwinga w'iburyo, Real Madrid yaba ari inde equipe itandukanye niyo twabonye muri transferi yindi yashimishije abanyafurika ni y'umuzamu Vozinha yavuye mu gikombe cy'isi amaze kubaka izina. Abantu bavuga bati noneho Vozinha zakina ikipe ya Colo-Colo yamaze kumwibikaho cyane, hazigaye ko afata rutema ikirere akambuka akajya gusinya amasezerano muri Chile. Amezi 18 niyo yasinye. Colo-Colo ni ekipe ikomeye, ni ekipe yaciyemo abakinnyi bakomeye cyane b'abanyashiri, ni ekipe navuga ngo iyoboye umupira wa Chili. Ugiye no kureba kuri rwa rutonde rw'amakipe 6 yonyine afite ama ekipe yatwaye Champions League y'abagore n'iy'abagabo, Colo-Colo nayo iza kuri uru rutonde. Ni ekipe y'amateka mu gihugu cya Chili, ekipe navuga ngo izwi, yagiye muri shampiyona muri Amerika y'Amajyepfo, shampiyona bivuze ngo azakina Copa Libertadores. Copa Libertadores ni Champions League muri Amerika y'Amajyepfo. Iyi ekipe ya Colo-Colo agiyemo ni ekipe izwiho ko yakinwemo n'abitwa ba Arturo Vidal barazwi, ba Ivan Zamorano wa rutayizamu wabaye muri Real Madrid na Inter de Milan, ba Claudio Bravo uramureba wa munyezamu wakiniye Barcelona na Man City n'ikipe y'igihugu ya Chili. Matias Fernandez arazwi cyane, yigeze no gutwara igihembo cy'umukinnyi mwiza wo muri Amerika y'Amajyepfo muri 2006, ndetse ni ekipe yatwaye Copa Libertadores y'umwaka wa 1991. Ni ekipe navuga ngo agiyemo isanzwe izwi ku rwego rwe ku myaka 40, navuga ngo birahura na ekipe na performance. Ubu niwe munyezamu ufollowingwa n'abantu benshi kuri Instagram. Ntekereza ko na Colo-Colo nako kantu ko kuba ari ekipe igiye kongera kuvugwa wakigiyemo umukinnyi w'umustar nako bakarebyeho. Hanyuma azajya akora urugendo, azava muri Chili aje i Kigali gukina muri Chili, azi Kigali aje gukina akina Cap Vert cyane. Urugendo ni rurerure, amahoro mu mwitegure rwose cyane. Tuzamwakira nko mu kwezi kwa 11 kuko Rwamavuba azabanza hano ajye muri Cap Vert, yakire akire na Mali 2. Yego abona akire na Liberia na n'ikipe y'igihugu ya Cap Vert. Oya ntabwo qualifiers zizajya mu mwaka utaha, zakinwa uyu mwaka gusa. Yego oya no mu kwa hari match mu kwa gatatu, mu kwa gatatu ubwo nibwo bazaza hano. Nuko bimeze cyane. Reka dusoreze aya makuru ya transferi, tuyasoreze ku ikipe y'igihugu y'Abataliyani. Urabizi ejo bari batangiye kwandika basaba ko ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani yifuza Pep Guardiola, bavuga bati turifuza umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani twakubakanye na projet ya 2030, ariko nanone yari arimo arahatanira nyine umwanya na Andrea Pirlo nyuma yuko Pep Guardiola babwiye ko atari tayari. Ibiganiro byamaze kugenda neza cyane, bamaze kumvikana, araza gushyira umukono ku masezerano kujya 2030. Abataliyani basa nkaho nyuma yo gutwara igikombe cy'isi cya 2006 generasiyo yaragiye, byahuriranye n'ibihe bya Calciopoli. Kumwe bahamagariraga isi bakababwira ngo burya ngo twa shampiyona yacu yarimo ruswa, yarimo n'ubujura, yarimo n'ibintu bitari feya, kuko buri umupira w'amaguru kimwe mu bintu bituma abantu bawukunda nuko ugomba kuba ari siporo nyine iri juste, ikorera mu mucyo, abantu bakora, umuntu agatsinda kuko yabikoreye. Ariko bahamagariye isi kuko niba wibuka neza mbere yuko haba Calciopoli cyangwa se kuri byo kuvuga ngo abasifuzi bagiye bahabwa amafaranga kugira ngo bafashe ama equipe gutsinda imikino itandukanye, byanaviremo Juventus kumanurwa mu cyiciro cya kabiri. Amakipe arimo za Fiorentina, amakipe arimo za AC Milan, Inter de Milan zirahanwa, zigenda zikurwa amanota, ndetse Juventus yamburwa n'igikombe kimwe gihabwa ikipe ya Inter de Milan, ikindi gikombe baragikansoringa. Ni ikintu cyatumye amateleviziyo ndetse n'abakinnyi bakomeye bahunga cyane umupira w'Ubutaliyani. Niba wibuka neza yarasohotse, yahise agenda directeur, yahise agenda Fabio Cannavaro,
ese asohoka ajya muri Real de Madrid. Abakinnyi barimo ba Patrick Vieira bari baguzwe na za Juventus nabo bahita bagenda bajya muri za Inter de Milan n'andi mazina akomeye, usibye wenda Alessandro Del Piero, ba David Trezeguet n'abandi na ba Buffon bemeye kumanukana na equipe mu cyiciro cya kabiri. Ariko ni skandal ikomeye yatumye umupira w'Abataliyani kwa ko ari ukomeye kuruta izindi shampiyona zose zo ku isi. Ari uwo bita Gianfranco Zola yasohotse muri shampiyona y'Abataliyani. Abataliyani bakajya birirwa bamugirira bavuga ati niko tujya mu Bwongereza abantu batazi umupira. Ariko nyuma yaho urabona ko ama equipe yacitse intege, amafaranga yabuze mu ma equipe, ntabwo ama equipe agikora abakinnyi nkuko byari bimeze kera. Wasangaga equipe nka Razi kuvuga ati twakoze Alessandro Nesta, ya Islamica kuvuga ati Totti wacu, El Capitano, ugasanga za Juventus kuvuga ati Del Piero wacu n'abandi bakinnyi batandukanye za Parma zikora ba Buffon n'abandi. Ijyari kuri equipe y'Ubutaliyani imaze ibikombe by'isi bitatu itabona qualification. 2018 ntiyabonye qualification, 2022 ntiyabonye qualification, na 2026 ntiyigeze yikarifia. Bagavuga ati rero bagerageje amazina y'abatoza atandukanye. Barabanje bafata Roberto Mancini. Araza ahubwo abaha ibyo batatekerezaga, abaha igikombe cy'Uburayi cyo muri Covid cya 2021. Ya generation y'aba Chiellini, y'aba Bonucci, ya Donnarumma n'abandi bakinnyi batandukanye na ba Jorginho na Verratti barimo barasoza birangira batwaye igikombe cy'Uburayi. Still babura tike ya 2022 Macedonia ibasezereye. Baravuga ati nta kibazo ubwo abatoza bakuru bisa nkaho byanze, reka tube mutozi gutsinda muri champion. Bazana Luciano Spalletti nawe ntiyabatoje n'umwaka abaragiye. Bazana Gattuso, umuntu wakiniye equipe y'igihugu legendary, umuntu ushobora kuba yakora yaratoje amakipe akomeye za Sevilla za AC Milan, nawe boss niramusezereje ubu ndahanga. Babateka tuzana izina ry'umutoza ushobora kuba yatubwira filosofi nshyashya, tugategura abakinnyi bakiri bato tukareba ko twagaruka mu mupira. Ariko Pep Guardiola yireba arahitegereza n'abantu barimo bamuturenga bati ugiye gutoza Donnarumma wenyine kuko niyo mukinnyi bavuga uri gukina ku rwego rwiza. Undi mukinnyi batekereza ko yari bugiye ku rwego rwiza, reba Tonali wifuzwa na za Arsenal za Manchester yagiye kwa Tottenham. Baravuga ati uyu muntu nyamara umuntu utekereza kujya kwa Tottenham nta pushinga byibura ngaje muri aya ma equipe manini wishakira amafaranga ntabwo bikunda. Ari inkuru yigeze gusohoka mu minsi yashize bavuga ngo abana b'Abataliyani basigaye badakunda umupira kubera ko ama equipe yabo menshi afitwe n'abanyamahanga. Ba equipe yabo ashize imbere ubucuruzi kuruta ukuntu yashize imbere mu kubaka kuko bra muri mu mupira w'amaguru habaho projet eshatu. Ari projet yo kwimurika, imwe Paris Saint-Germain yakoresheje kugira ngo abanyakatari babanze bakirwe mu mupira, yo kugura abastar ama bring kugira ngo n'ikipe itarizwi uyiteho, naza Anzi Makachikara zarayikoreshe n'amakipe atandukanye. Hari projet yo kuba kugahera hasi zino za Barcelona zikora, za Athletic Club de Bilbao, uhere muri academy yawe ko bati ndafata imyaka 5 nkore equipe izaba ikomeye kazayobora nk'imyaka 10. Hari na projet yo kuvuga ngo nzajya nongeramo amazina akomeye nyazanira umutoza ukomeye dutwara ibikombe ngendeye ku ikipe iri balance. Ijya rero Pirlo numwe mu bantu ngo burango bakora ikizame cya lisansi yabonye amanota 107 ngo numwe mu bantu bumva umupira bagendera ku bitekerezo ngo bya Lenas Michel, Johan Cruyff na ba Pep Guardiola uzi gusobanura umupira cyane. Ariko nanone muri kariyeri ntabwo yabaye mwiza cyane. Niba cyane ko Pirlo niwe muntu wahagaritse rwa rugendo rw'imyaka 9 Juventus itwara ibikombe bya championnat mu Butaliyani. Niwe yasezerere na FC Porto muri kimwe cy'umunani cya Champions League icyo gihe cyo kora twara Copa Italia mu ikipe ya Juventus. Ariko nyuma yaho yagiye kumanura ikipe yitwa Sampdoria de Gene mu cyiciro cya kabiri, atangira champion cyiciro cya kabiri, atsindwa imikino abona inota rimwe mu mikino 3 birangira bamwirukanye, yisanga mu Barabu naho atigeze areyisisa. Gusa Abataliyani bemeye ko bagomba kumanuka hasi bagatangira zero bakubaka ibishyashya kuko mu mwaka ushize batwaye igikombe cy'Uburayi mu y'imyaka 18. Nekereza ko icyo kintu bagomba kubakira muri equipe yabo, bakana n'amazina y'abakinnyi bakiri bato bakikuraho igitutu, bakubaka umupira bushya, ubundi bakanatangira gusubira muri direction technique yabo, bakareba uburyo champion yabo yagabanya abanyamahanga bakuze baza muri champion yabo ahubwo bagatangira guha umwanya abakinnyi bakiri batoya barebe muri academy zabo.